makidnak din na. Pudno amin nagitimbag-bagakan ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kit 101% ah. Ne, lumakay kamot ka. Ay, di nagtalibas sila din na. Oray lakaya ko napigsa akpay lae. Ulbud ka matgayam alaklakayan. Kunak nunanakam ka, gaputalakay ka. Saan matgayam? Anya nga ti maramidak no di kan ay ayatan. Ay, buisit ka kiti. Di ka pa'y lang maunat, alaklakayan. Ay, sana nasaya ti kasta. Di kang sao iti kasta. Puro ka matgayam ti kararwak si kaalaklakayan. Ay, talaga kagurgurahan. Ay na, pasensyakan. Nung kinapuno na. Yak gayam ka ba ilang asuportaran na itanak mo? Nagado na maggayam. Pumanong kan iti sangok. Sangok? Ang anak. Doon na balila. Kailangan. Uy, Ay, ang itanak mo. Nagado na maggayam. pumanong kan iti sangok andoy. Tama nga nudyak makapagtapal. Kat ikugtar kay di daras. Anya,